20 godina pre čuvenog kosovskog boja, Kosovo je već bilo mesto velikog sukoba, ali ne sa Turcima. Ovo je priča o sukobu srpskih velikaša, o carobe stvarne moći i o političkim odlukama koje su carstvo razbile iznutra. Ovo je Kosovo pre Kosova. Posle smrti Vojislava Vojinovića, njegove teritorije nisu ostale u jednim rukama. Podeljene su između njegove supruge, kneginje Gojislave i njenih maloletnih sinova, ali i njegovog sinovca Nikole Otomanovića. Gojislava se neko vreme održala zahvaljujući prihodima i formalnoj podršci cara Uroša V. Međutim, centralna vlast je bila preslaba da je dugoročno zaštiti. Već sredinom 60. godina 14. veka Nikola počinje da potiskuje svoju strinu i postepeno preuzima stvarnu kontrolu nad porodičnim teritorijama. Nikola se prvi put u izvorima pominje 1366. godine, već sa svega 20 godina preuzima Rudnik, jedan od najbogatijih gradova u zemlji. Time se naglo nameće kao jedan od najambicioznijih i najopasnijih velikaša svog vremena. U isto vreme, braća Vukašin i Ubjoša Mrnjavčević pokušavaju da prošire svoju vlast ka severu i nametnu se kao stvarni nosioci moći u državi. Time ugrožavaju ne samo interese ostalih velikaša, već i formalni autoritet cara Uroša, koji je u tom trenutku samo car po imenu. Zbog toga dolazi do stvaranja saveza. Nikola Otomanović i Lazar Hrebeljanović udružuju snage protiv braće Mrnjavčević. U sukobu uvlači i samog cara Uroša, obećavajući mu da će mu pomoći da povrati očinsko kraljevstvo i stvarnu vlast. Vojske se susreću na Kosovu, najverovatnije 1369. godine. Do sukoba nije moglo doći pre 1368. jer je tek tada Gojislava proterana, niti 1370. jer je te godine kralj Vukašin izdao povelju Dubrovčanima, bez ikakvog pomena savladara. Zbog toga se svedočenje Mavro Orbinija u sukobu krajem 1369. smatra najverovatnijim. Kada je borba započela, događa se nešto presudno. Odredi koje je predvodio knez Lazar povukli su se. Vojsku Nikola Otomanovića to ostavlja potpuno izloženo. Pretrpela je teške gubitke, a Nikola je jedva izvukao živu glavu. U metežu borbe car Uroš je zarobljen, zajedno sa delom vlastele. Zašto se Lazar povukao, ostaje otvoreno pitanje. U tom trenutku savez još nije bio formalno raskinut, ali je poverenje bilo nepovratno narušeno. Kosovo 1369. postaje tačka preloma. Već naredne 1370. Lazar udara tamo gde najviše boli, na Rudnik, na najbogatiji i najvažniji Nikolin grad. Time počinje otvoreni sukob koji će odlučiti sudbinu Nikola Otomanovića. Ovo je Kosovo pre Kosova, a mi se vidimo u narednom videu.